تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلوات. اللهم صل على محمد. اولا دوستانی عزیزان، نوجوانان، بزرگان، به مناسبت عید قربان، عید ایثار، عید اطاعت، عید بندگی، سعی عزیزان عرض تبریک و تهنیت عرض کرام. یقینا عید قربان یوساسی واری هم چیزن کن اقصوتیان من دیوان شو که انسان جملاتن کن کر به اشاره اما گرچس پنیس نفسس توصیه کران تو پتن تای عزیزن تذکر دیوان. منو عزیز مومن و جوان و نوجوان و بزرگ و سگو تقوی الهی یہ عید قربان چه اسی عظیم عکس و پیام سگو تقوا پنن خواهشات نفسین بتن کنترل کرد. یہ چه امی عید قربان کا درس و مزح عظیم درس ہے. لذا ہر چیز برو چو پرتکوی سے انسان اصل لازم سگو تقوی الهی. بگر مختصر که انسان دهن مهن من در مزدم خطبه تمام اما دقت کرد تقوی الهی چه بهترین زاجرا، تقوی الهی چه بهترین ساک رحتوش آخرت یوساسی بکار گی دنیا اسمزند آخرت اسمزند. لذا گرنت پنست ادنا یت زلیل نفسس توصیه کریتن تاہی عزیزن تذکر دیوان میں و عزیزو یہی کوشش تھاو پردو اس گس خدایس نزدیک سمدی اس گس تمو اموراتو نشن پن پان پت رٹین یم خدایست اس درمیان سخ پرد بنانش سبب پرد پرد سبدانش. لذا دانا چالاک انسان چسوی یوس همیشه یک کوشش منز روزی بگوسوس پردو اک قدم خدایس نزدیک سبدون بگوسوس پردو اهل بیت علیهم السلام نسبت نزدیک سبدون از لحاظ شناخت، از لحاظ معرفت، از لحاظ اطاعت. اتکن خودی یه آیه مبارکه سوره نسیج آیه مبارک کنهتم آیت یتمز پروردگار عالمین آلا و دیوان البته صاحب ایمانن فرمان یا ایها الذین آمنو ای کسانی که یمو ایمان اون اطیع الله خدای سنز اطاعت کریو اطاعت گذاری بچو اطیع الله ان برشم شاید جمعه بر عرض کرمتن عبادت است اطاعت است فرق اگر اسی آز یت عید قربان است بکن عید ایثار است بکن عید بندگی عید عبودیت عید اطاعت نظر تراو اشو بهترین درس میلان مهم چو اطاعت ولو سپنیس فرزند است نسبت است پروردگار عالمین چو حضرت ابراهیم علیه السلام است امر کران که بر فرزند کرن قربان وشو منو عزیز و بزرگ و نوجوان یشه اطیع الله یعنی اطاعت خدا. اور حضرت ابراهیم علیه السلام خدای سنز اطاعت کریتن یہ خدای سند امر بجانا. لذا
پروردگار عالمین چو متای عزیزن آلو دیوان ای ایمان انوالو اطیع الله خدای سنز اطاعت کریو اطیع الرسول رسول سنز اطاعت کریو و اولی الامر منکم یم صاحبان اولی الامر اگر ایسو وچاو اولی الامر که مصداق شو اهل بیت کرام علیهم السلام از امیر المؤمنین تا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف چه مصداق اولی الامر اما غیبت کبراس مزن چند ایسی دسترسی امام زمان استان لذا امام نی فرمو مینس غیبت کبراس مزن اگر توی کهتی حدیث پیش او فاما الحوادث الواقع فرجوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم فرماوان فکر جو مینس غیبت کبراس مزن میان الراویه حدیثا کن رجوع تمچو میانی طرف توی بکن رهنما و تهاوید بچس خدای سین طرف من بکن رهنما محدثین آی گفتگو کرو اور نتیجه دعویه اولی الامر ونکی که زمان از غیبت که زمان از نچسین مراجع بالخصوص ولی الامر المسلمین ولی فقیه لذا یہ آیه مبارکه چمه اتکت کن اشاره کران اطاعت خدا اطاعت رسول اطاعت اولی الامر اگر توی کنت ویزی کن قسمو اختلافو فإن تنازعتم فی شیئن چون مطلقا آمود ایشون آموز منو خاص کنی چیز است نه علمی بحث آسه کهتی چیز آسه یعنی یتن تو توی کن قسمو سو اختلاف این مانا تو از عقل کرنے تکن کم تو ہکیون صحیح طریقہ سمجھ امیوک جواب دید تو کرجو فردو الى اللہ و رسوله تو کرجو خدا اسکن رجوع تو کرجو رسول اسکن رجوع سیدی فرماوان مگر ان کنتم تؤمنون بالله اگر تو ایمان چو خدای اس بکن والیوم الاخر آخرت اس بر ایمان چو یعنی اگر چه ایمان به خدا شی اگر چه ایمان به آخرت چه تلکت رجوع خدای اسکن تسنز رسول اسکن که ازی ذالک خیرون اتمش چانی کتر بهتری اتمش چانی کتر بهترین در واقع من از هر اعتبار بهتری لذا منو عزیز و بزرگ و نوجوانو یل اسیت ایدی قربان اس پتن نظر تراوان چه یہ اطاعت خدا اطاعت رسول بجائنتن شأسه از حضرت ابراهیم علیه السلام وصلشن که درس میلان بکرت من کیزن درسن کن اشاره درس اول سگو ایثار چه تمرین پرکتیس این در واقع تمرین ایثار معنی که گو از چطور حالت یل پروردگار عالمین کسی انسان اس نعمت عطا کران چو ات نعمت اس نسبت چه اسی چور حالت آسان یا چو آسان حسد خدایا مسوزد بی مسوز کسی گو حسد یا چو دویم حالت آسان بخل یعنی بخیل نکیپان ندیبه کس کن دادرای تو جو تایمینن معاشر اسم این قسم افراد یہ من از لحاظ اقتصادی اعتبار اکنامیکل اعتبار ٹھیک شد نکن پان است نخرچاوان فیملی بکن پس مری باقی استفاده کرد یه بخیل انسان تریم حالت چه غیبته معنی گو خدایا یعنی احمچاک تکازه خدایا امی سوزد مگی سوز یا خدایا مسوزد امیشتی سوز یه اصل چیز تریم حالت چی ایثار حالا اس کمان دون منزی با چجوری پاره پایش چیز بار نیکن دون منزی یا چه حسد نچه بخیر نچه اسی غیبتی نچه اسی ایثاری ایثار معنی چو یعنی پان فاک و روزون یعنی ولو پان ذرت آشن مگر بریم گوڑی بکس اتمنو ایثار یعنی ساده لفظ پان فاک و روزون گوڑی کناون
بیاوان یگو ایثار یه ایدی قربان شو اسی ایثار درس دیوان یلی اس وچان شه یه قربانی کرین روز عید یه سوی در واقع روح ایثار یه کمیس حضرت ابراهیم علیه السلام سند در نسبت خدا تسلیم سبدون یه میزبان فرزند شو نماند قربان گهس مزن دیگر کریش ایثار ها یعنی اولاد حکم خدا شو که اولاد کرن سو قربان لذا ایثار حضرت ابراهیم علیه السلام چو اسی در حقیقتا یه چیز هیچ ناوان اگر ها تاهی بلو تاهی پانس آسی ضرورت مگر یتن خدای سند امر آسی یتن خدای سند حکم آسی تتن چه یه چیز زانون که نهزمشی پانس ضرورت تتن چه امر خدا بجا آنون تتن چه خدای سند امر بجا آنون لذا حضرت ابراهیم علیه السلام یه پنن زمداری سمجتن یعنی سپنس در واقع ایثار است یه ایثار خیبتن متای عزیزن حچناوان که حضرت ابراهیم علیه السلام چو متای عزیزن حچناوان لازم چو خدای سنز خوشنودی لازم چو در واقع پنینکم تمام خواهشات نفسانی قربان کرین در مقابل اوامر خدا ایدن خدای سند امر آسی ایدن خدای سند حکم آسی تکن پزن ایسی پنین تمام کم اوامر خواهشات قربان کرین منو عزیز و بزرگ و نوجوان و ایش اسی چناوان دویم چیز بس مختصر اشاره کرم دویم چیز حضرت ابراهیم علیه السلام سنزی حرکت ایش اسی چناوان مبارزن لدون که میسوید شیطان از سوی تنکت پرد بجایش لدون شیطان از سوی تنکت پرد بجایش مقابل کرن یم بیز حضرت ابراهیم علیه السلام پنیست گبرست حضرت اسماعیل علیه السلام اسی قربانگاه نیوان چو شیطان چو یوان وسوسه کردن حضرت ابراهیم است ممکن یعنی وسوسه آزاد کنن یا ابراهیم چی نچو چی در واقع اقصهاره تو کد چانی نیوان اتبرد وسوسه کردن شیطان حضرت ابراهیم علیه السلام است تا که یم اکیس مالیس توجه کرجو یم اکیس مالیس عطوفت عواطف که آسان نسبت اولاد تو جو اگر مالیس اولاد بدی که آسی تو چه مالیس اکسو دگ آسان دمه بلا سهالو چو ادرابات مگر یشمه نیچو یشمه گوبر یشم مالیسن که مالیس اولاد چه آسان مودت و رشته گاهی مول یتنی مگس اولاد را نیچه کاموز گاهی مول رشته که از این مالیس اولادش آسان مودت و رشته محکم مستحکم رشته کهین مولیت نه ها ممکن شو کام اختلافی مسائل مگر بعض همچه آسان اکیس مولیت دگ شیطان یمان حضرت ابراهیم علیه السلام سی عواطف یه عطوفت در واقع ایشون آسه چیر چار کرد تا که علیه بالله نستجیر بلا حضرت ابراهیم مسلم توامینش پاک روزن نفقت یه بلکه حضرت اسماعیل علیه السلام است وسواسه کرد مثال ہے چی معلمان مارنے مگر وشو خواهشات نفسانی کنترول ان عقلی ذریعه خدا سندس حکم سبرو کنی سر تسلیم که از حضرت ابراهیم چو زانان یه شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام چو زانان خدا سز خوشنودی چه مهم نسند بچن اشکا شکران اش دنیا که لوکران خوش تاوان اتگستن اسپان خدا ناراض گا اکا چون یسانی که خدا گست در واقع رادی سد نه اش مخلوقات خوش تاوان مگر حضرت ابراهیم چو اسی در از دیوان که امی شیطان نسبت مسلط گچتن امی سید مبارز کریتن لگتن متای عزیزن هچناوان یه چیز در حقیقت خدا سندس یعنی امرس بروکر بجاش تسلیم سبدون ایش حکون خدا سندس حکم از بروکر چوچرا کریتن لذا حضرت ابراهیم علیه السلام بنیس فرزند ست قربان گه حسم از نمان یعنی تمام تم تعلقات غیر خدایی یعنی خدای سواره تمام تم چیز ان پن دل مز کریتن خدای سند کامل اطاعت گذار نبور اتان که عرض اطاعت عبادت این چیز جمله
ممکن چه سری آسو عبادت گذار اما اطاعت گذار هکونه استن که یعنی مگر ایچی یقینی یوس انسان اطاعت گذار چه آسان یوشو حتمی آسان عبادت گذار ته یعنی یم بیزی یوس حکم آسی خدای سند یعنی از نسبت سر تسلیم سبدن یوس حکم آسی ایمه خدا علیه السلام من هند یعنی استقلید کران چطوند امر استاد بروکن تسلیم کران یش اطاعت نه اینکه بدم اشرشی عادتیه نانو عزیز و اکثر چیش وشان یعنی معمولا یا وقت اکثرا یعنی سو خواهشات نفسینی زیاد اسپکن غلبه کرد نه به این که اسکرها در واقع خدای سنس خوشنودی خاصل یا احوز من بادر الى مراد الله اتین امیر المؤمنین علیه السلام فرمایند یم واقعی مومن شاسان یم چه همیشه یک کوشش بد آسان که خدا وسع روزی روزن مخلوقات لذا دویم درس سگو شیطان سے مقابل کرن یہ شیطان چو امس انسان مختلف طریقوں ورگلاوان حالا وقتی گوییش نرس کر مگر آخ چیز کر سگو حسد یہ حسد چو شیطان صدق حربه ایش انسان سیز دل سمستراما یوقع بینکم العداوة والبغضاء حسد و چو یقینا ام حسدن خدا شو نال والمتنسینس وجود است زال والمتنسینس وجود است اگر اسمان نسبان از نظر دمو اکل سن چنه خوشیوان همسای سن دوست سن سو احباب سن ایش سوری حربه شیطان سو حسد لذا ابراهیم علیه السلام تا اسماعیل علیه السلام متای عزیزن هیچناوان مبارزه با شیطان یم کدر اسی همیشه آماده پذیروزن یک نسبت رب الجلیل فرماوان لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین شیطان سیدن قدمان هنس پیروی مکریو یش در واقع که از این یا شو روز روشن دشمن یشو واضح دشمن یشو توهن دشمن تریم چیز حضرت ابراهیم علیه السلام متای عزیزن امی قربانی سه تچناوان سگو اخلاص مهم چیز بعد قسمتی چیز وشان که هستن اخلاصات چون کنی جایی یعنی در واقع لوجه الله نه مگس روزن علی بی جیم ستیف خبری نماز مین چه صحیح مبارا درست اچھا حکم شرعی چای سوی نه بهرحال یوسی سوی بهرحال اچھے باریم از گس در واقع روزن یعنی سن علی بی جیم داگش پوش روزن خدا مت روزن یشو بردبار مسئله در واقع یسن عبادت از بیت کران چه مهم چه اخلاص لوجه الله یعنی اگر انسان هر کام انجام دیه اتمز گس آسون اخلاص اگر حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام در واقع قربان گهسمز گسان فقط لوجه الله یعنی خدا گست راضی روزن خدا گست من ناراض سبدون من عزیز و بزرگ و نوجوان و لذا مخلصانه یعنی با اخلاص بدون کوئی قسم شک و شبهه یعنی اطاعت خدا یعنی یہ بجا انا حضرت ابراهیم علیه السلام لذا به چناوان یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام تا عزیز نه چناوان اگر کانتی کوم انجام دیو اتمزا گوس آسون در واقع اخلاص یعنی خدا گوس مد نظر آسون چاهه به یکن اقصى بس ادنا ارزلیل طالب علم چوس اگر یکن آس اتمز گوس اخلاص آسون یہ گوس دکھا وڈ آسون به مبدا به هم پرگیت و پت نماز نه معنی عزیزو والله اگر ات کمین اگر مول چو سوچ لوجه الله که از سیرت اهل بیت چی ہے اهل بیت فرما انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا شب چو تو کھاناوان چاناوان مگر خدای سے دکھدر اصلا چون ضرورت شکریہ چون ضرورت در واقع نہ جزا نہ شکریہ لذا حضرت ابراهیم علیه السلام شایسته یعنی یہ اخلاص چاوان یہ عمل در واقع حضرت ابراهیم انجام دیوان چه در واقع افس بندگی سو اخلاص تا قیامت سانی قدر سرمش تمام انسانانی قدر صاحب عقلانی قدر صاحب سرمش منو عزیز و بزرگ و نوجوان و بکری جمله از بر نسبان است هرگز پیز پنی عقل کنامهن هرگز پیز در واقع دماغ است کنامهن از بدن پنن اعمال یمن سو عکس وزن کردن کهور دین اتنا از در واقع عمل آسو انجام دیوان مگر یاس لوجه الله یاس مخلوقات خاطر یم سیدی بگ نتیجه نیر خسر الدنیا والآخره بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين ونار للعاصين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد اللهم كن لوليك سيتي درود السلام سودان بنس حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكن يمساني خاطر بهترين وتحاويك بهترين رهنماش درود السلام سن أيمي هدى عليه السلام بكن يمساني خاطر بهترين أسوي حسنش اگر از واقعی دین از نام است هفتاو تا عبد گسون گمرا الى یوم القیامه حتی الى الحوض الكوثر اس قال سواتوس او اصلا ابدا سبدون گمرا یادیش فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لن تضلوا اصلا گسون گمرا اگر قرآن است اهل بیت تفتاو لذا اهل بیت قرآن است هفتایید کرو کوشش یحی خدای است نزدیک سبدنش لذا مجددا عرض تبریک تهدید عرض کردم اما که نکات کرو عرض دون زحمت کرد تمام عرض وسوس کردن که از شیعی قربان یتمس عسی واری هن چیز رند خیال آسان تاون عزیز و منو یتمس معمولا قربانی بجانا
या सठा ताकीद आमज कर वलो 10 नफर दी वर समन कर मगर ताकीद आमज कर हला यमिस परवरदिगार आलमीन तौफीक अता कोर ये कुर्बानी कर मगर अत कुर्बानी मज गोस हमेशा ख्याल रोजन बेशतर ये मुस्तहक आसन मिस्कीन आसन फकीर आसन नादार आसन मैंने अजीज़ो उच्च ज़्यादा अर्जिश खुदायस निशन बवन पानस खुन मगर बेशतर फिक्र गस में रोजिन कुन जाय मा का मोहताज युस न हेकान तर वक्त सह हेका माज फल अनिथन सह हेका ताय वतिथन लिजा यही कोशिश गस आसिन अत मज फकीर मिस्कीन मोहताज दर नजर थावे तो वो यकीनन प्रत कह इंसानस यही कोशिश आसान पन्न बचन खुशहाल करने मगर वनकस वाकन इंसान सुंद ये दिल रंजीद सपदान अगर ये आये मुबारक दर नजर थाओ वो मैंने अजीज बस कह कलमात कर अर्ज बो समझान वाजिब इन कलमात अर्ज कर बो समझान प्रत फर्द बशरत अस नस्बत प्रत इंसान प्रत फर्द बशरस यमिस ज़मीर बेदार वाकई इब्राहिमी वाकन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन मानन वोल वाकन हजरत इब्राहिम सुन पैरोकार यह हेचनावान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी मुबारिज ब शैतान शैतान वनकस इंसान हंदन शक्लन मजन यानी जुस्सतुहुम जुस्सतुल आदमीन व कुलूबुहुम कुलूबु शयातीन तुहद सह जिस्म मिसल दरवा के इंसान मगर तिहन दिल मिसल शैतान यानी ते वो वनकस सह कह घर सह कह इंसान यम पन्न बचन हंद खातर लिबास नो लिबास तहैया कोरमुतन मुहैया कोरमुतन छोड़मुतन हतमुतन चाहे सो सनी बरादरी हुंद अजीज चाहे शिया बरादरी अजीज यमन सर ईद ताल्लुक थावान प्रत कंसे इंसान लिबास नो नो लिबास हतमुतन मगर तुम त्रो नजर अस मज बाकी कह मुसलमान सह गो यानी मुसलमान मजलूम तम गई फलस्तीन गज़े की मुसलमान यम वाकन पन बचन हंद खतर नो लिबास ठानान मगर यम फलस्तीन बचे यम मजलूम गज़े की बच यहद मल ठानान कफन असा गुस कफन करो पन बचे दफन वो यह कूता अलमिया यह कूता सख्त यम साहिब औलाद आसन यकीनन हेकन तम समझितन कि औलादस कफन वलन कूता सो तिफल शीर खार तो अक्सर शीर खार बच अत मजन कम सिन बच यानी मोल कफन हेत प्रारान बसावान बच मुसलमान बेगैरत पन्न बचन नो लिबास हन खतर यानी हर बाजार बेस ठाने बनी कर ठीक चीज मगर काश यमन मुसलमान मजलूम नस्बत आवाज है मुसलमानो यम सारी जमा गमित मकस मजन मगर यम मक्के के हाकिम बेगैरत बवनक वल्लाह बेदीन तो वन यह मामले ये पे फलस्तीन नस्बत कहीं ते सदा तुलन या हजरत इब्राहिम सुन अमर यह खुदा सुन अमर हजरत इब्राहिम चलो ममन मगर या खुदा सुन हुक्म परवरदिगार आलमीन फरमा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम अपना सुन क्रिए के नाम खुश थावान मगर यमिस इंसानस पेट जुल्म आसि गोमुतन अमिस जालिमस नस्बत पज तो आवाज तुलिन यह हुक्म खुदा मगर वुशु यम हाकिम इस्लामी बेगैरत बेदीन बेदीन बवन बेदीन 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 वाकन बेदीन
पन्न बचन दवा दिमो पन्न बचन दरवाजा त्रेश वुशु कोता बेगैरत मुसलमान गमतन आज आशना सालवी ईद नमाज पढ़मतन सालवी जितना खत्म शेब शबके पे खत्म जारी कसु वुशु का जवास इमन मजलूम नस्बत आवाज पुष्मतन बकाशु पीश खुदा दरवाजे शर्मसार सबुन खुदा शायद वन खुदा वन में बगा योई दबे मगर जो सिना मुजमुतन योसना फरमोमत अल्लाह युहिबुल्लाहुल जहरा बिसू मिनल कौल इल्ला मन जुलिम योसना तय वुनमुतन योसना तय फरियाद दिमतन अगर हाका वुशु कुन जाय मजलूम वाका गुमुतन तमिस मजलूम अस नस्बत दिलो आवाज वयू इस करो यमी खुतबे ईद कुर्बान पे इल्तिजा गुल गनो फलस्तीन के मुसलमान फलस्तीन के दुफर शीर खारन फलस्तीन के माजन फलस्तीन के बचन बेगन दबो अशु बेगन अशु बेदीन दरवाजा अशु मन सुन दीन गैरी अशु दीन दीनी अशु मन सुन शुजाअत अगर शुजाअत आशा अगर गैरत आशा तो नस्बत तुलाव सदा ऐसा को फकत जबान से हिमायत करित बजम के नार तो जो भरपूर जवाब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मुर्दाबाद 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मुर्दाबाद 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 वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अमरों से के दुआ मांगो सारे अजीज एक बार दोहरावनो अजीक कलिमात नमाजी पर पढ़ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वल्लाहु अकबर अला मा हदाना वलिल्लाहिल हम्द वल्लाहु अकबर अला मा हदाना अल्लाहु अकबर अला मा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनाम वल्लाहु अकबर अला मा हदाना अल्लाहु अकबर अला मा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनाम वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना अला मा अबलाना वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल